broadcast in the city where you can find real hip hop artists. Hip hop feeling, hip hop feeling. This is the best broadcast in the city where you can find real hip hop artists. Yo, hip hop feeling ndax sa tour nañ ko filim xotti beat bi comme tu si ñaw sa bekk ak populin ko topp di pour doon fi king nañ ko pini mu pompe mil. What the fuck you mean duma jóg fi nii ni ko toog si miin. du cooru beef mais love and peace micro bi disul comme missile Corée du Sud flow yi tàkk kolol 18 ñëwal lëmbe àdduna bi ni virus bu jóge biir Chine représente sa gox wanal ñeneen ñi doo leen ci shit. Hip hop feeling, hip hop feeling. This is the best broadcast in the city where you can find real hip hop artists. Hip hop feeling, hip hop feeling. Baba. This is the best broadcast in the city where you can find real hip hop artists. Yo, hip hop feeling la day ñëwaat fay ak bon Baba jëlaat mic bi mel ni kuy dragon yow Fata waxal jury bi jox ma rimu taf Baba Njaay du kaf ci taf ma tëj seen nigga ci kaaf rab bu sàpp saf flow bu dàq yàpp saaf man ci jaww ji di claf nigga bu naw ma kët sa laaf technique flow rimi génn sama mind taf ba ci raf wàcc charte def nga paf Hip hop feeling, hip hop feeling. This is the best broadcast in the city where you can find real hip hop artists. Hip hop feeling, hip hop feeling. This is the best broadcast in the city where you can find real hip hop I artists. can't feel it, this beat kill it, with corrupt rek lay doon am ñu jotoon hard di hip hop melomaan yi get doon am nga fling back the TV fling back ready let go kaa ñu wane money defay rhymes hip hop for life represent fu ne everywhere indi la jam flow ne king si ko ring wane ko génne sa ego kaa ñu tour down the level knowledge movement real or not if killings work beat hip hop feeling never die Feeling, hip hop feeling. This is the best broadcast in the city where you can find real hip hop artists. Hip hop feeling, hip hop feeling. This is the best broadcast in the city where you can find real